čest slučaj da pisac objavi 2 romana sa razmakom manjim od 6 meseci. Još je ređe da jedan roman bude za par stepenika iznad onog prethodnog, tako da se ima utisak kao da autor trči uza neke stepenice ka nekom zenitu tek zamišljenom, ali još uvek nedosegnutom. To se dogodilo upravo Bojanu Babiću, koji je protekle godine objavio prvo roman Devojčice budite dobre, a potom za svega nekoliko meseci i roman Ilegalni Parnas, koji je inače bio pisan pod aurom Pekićeve stipendije. Ilegalni Parnas je epistolarni roman, sastavljen od 19 pisama, koje čuvenom arhitekti Le Corbusijeru u vidu ispovesti piše njegov epigon, provincijski arhitekta. Sticajem okolnosti on u varošici M počinje da gradi kulturni centar paradigmatičnog imena Parnas. San da centar izgradi kao kompleks kopija Le Corbusijerovih najslavnijih građevina će se izjaloviti, a mladi arhitekta će ponižen pod optužbom zloupotrebe službenog položaja završiti u zatvorskoj ćeliji. Roman započinje post festum u zatvoru, a kroz pisma umetnuta u korice Flaubertovog romana Buvar i Pekiše, retrospektivno se otkriva splet informacija prožetih snoviđanjima tokom somnambulnog zatvorskog bdenja koje glavnom liku ne donose olakšanje, ali doprinosi slojevitosti ovog romana. Čitava romaneskna kompozicija opstojava na kontrastima. Mladalačke iluzije i entuzijazam da se ostvari umetnički san su u naglašenom kontrastu sa tajkunskim porivima za megalomanijom, pranjem novca ili nekim trećim razlogom da se izgradi ono što u tranzicionom i provincijskom umu izaziva pomešana osjećanja divljenja i odbojnosti. Kako sam projekat zapravo nikome osim samom arhitekti i nekolicini jurodivih umetnika nije ni potreban, tako on propada lišen svake podrške i osujećivan sa svih strana. Takođe, kontrast između ironije i tragičnog prepoznaje se u tome što se dramatičnost postiže na drugom nivou, jer je prvi nivo ispunjen karikaturalnim figurama od glavnog junaka lišenog talenta, koji ponižen klizi u ludilo, preko nekolicine figura provincijskih umetnika do telesno i mentalno ili moralno izopačenih epizodnih likova meštana. Ipak, ključni kontrastni korpus Ilegalnog Parnasa je večna tema jaza, koji nastaje kada ljubav prema umetnosti stupi u dramatičnu opoziciju sa stvarnošću i nerazumevanjem, kako je to već opisano u brojnim književnim delima od Don Kihota do Gospođe Bovary. Tako dolazimo do Gustava Flaubera kao ključnog pisca sa kojim Babić stupa u stvaralački dijalog. Posle romana Satori, Srđana Srdića, koji intertekstualno komunicira sa Flauberovim sentimentalnim vaspitanjem, i Babićev Ilegalni Parnas se može čitati u ključu preispitivanja Flauberovog nezavršenog romana Buvar i Pekiše. Flauberovi protagonisti su opčinjeni knjigama u granicama naivnosti koja se graniči sa glupošću. Oni su čak i manje od epigona kakvim sebe doživljava Babićev junak. U ironijskom obrazcu i jedni i drugi su naivni i u svojoj naivnosti groteskni i tragični protagonisti jednog vremena, koje je podvrgnuto sarkastičnoj analizi. U slučaju Flaubera to je ismevanje buržoaskih stereotipa. U slučaju Babića to je kritika tranzicionog društva koje je u svojoj biti provincijsko. Kao jedan od najzanimljivijih romana protekle sezone, Ilegalni Parnas je opravdao poverenje Pekićeve stipendije i konačno pozicionirao Bojana Babića među pisce čije mesto u srpskoj književnosti postaje nesporno.